Serchhip cable network clear to tet sibai ulet CHANCHINTHAR ngai thla ang achar tu Lucille Chanhime. Serchhip District Standing Committee on Rationalization of Polling Stations to VAWK District Borsap Hovin and THUKHAWM. Serchhip District Level Standing Committee on Rationalization of Polling Station Tetsu VAWK and Chairman Pulal Monsang Aralte Additional DC Church Lamek to Hovin DC Meeting Hall and THUKHAWM Polling Station Thar Panhi SIAM Belle Polling Booth Building Panhi Son Anrel. Chairman Swan Rationalization Meeting to Election Commission of India Hun Bituk Mila Kalpuingai online na itsia silaw ania voina khan somna ngai poimoa member tele party sang ayote chataka inlaw kalavangin kanlom hle ani ati. Meeting hian 27/13 CHANCHINTHAR 1 polling station su voters omzatin election commission du dana voters turzat apel nai avangin polling station thar pahnia chen arela 27/13 CHANCHINTHAR 1 polling booth atan government PS1 le 27/14 CHANCHINTHAR 2 polling booth atan government high school CHANCHINTHAR pa chendar rem antitlang ani. Hetiang pok hian 28/22 North Van Lai Phai 1 po voters turza tatana ECI du chin apel hnaiawangin polling stations panhi chen anrela 28/22 North Van Lai Phai 1 polling booth atan higher secondary school le 28/23 North Van Lai Phai 2 polling booth atan government oriental middle school ate chen anrel ani. 26/10 Tenzol 10 polling booth atana government standard middle school manchin chu government laleng vunga high school ason anrela 26/14 Serchhip 4 polling booth ni mek lai puitanga hall po Serchhip konpui VC hall ason anrel bok ani. Voina anthurel te hi thunei tu sangzokin anlo enzui atan la thelu le tur ani. Meeting hian Pilarin Saniral te MCS election officer te pu Amol Srivasta IAS ERO Serchhip te Pilalzik pui MCS AERO Serchhip PF Lalnisai MCS AERO Tuikumbaka official poimo te party sang ayo te antel ani. India in ZALENNA nei kumsom sari panganalom na kalzela VAWK MS ZRLM HNUAIA DMU bot sayin supporting SHG entrepreneurship under SVEP program Serchhip man ani. VAWK PNI Vengwai Mehol Serchhip supporting self-help group SHG entrepreneur under startup village entrepreneurship program hi PUPC Vanneya district functional specialist livelihood in Kaishwayen Puvanal Manpuya district functional specialist in Kalkhom telom na thu asoya hehuna khwalian pumal somtluanga PDDRDA Serchhip DMMU director ni Bokchuan India ram ZALENNA kumsom sari pangana lomna chu sarkarin alhuthu le angai poimo thute ZALENNA kannei ma British in kanram min oblai le ZALENNA kannei hnuwa kantin mun chato ziate soin sarkar lai puin startup village entrepreneur program SVEP kaltlanga thiamna sangjok ne na thingtlang mi ten eizonang yang zok an nei theina tur kong abwat sai chu hlotling taka kalpui zel ani theina na theitop chhuatur te SHG Community Enterprise Fund achanga bank loan sang puk tu te chuan chataka rul turin achain tundin hmuna district chung SHG te zinga loan rul chalo an omri lo chulom ati thu soin SHG te chu an kalzel tura du sakna ahlan bok. India ZALENNA kumsom sari panganalom na Azadi ka Amrit Mahotsav kalzela SVEP HNUAIA supporting SHG entrepreneurship program hian PUPB Lalrin Fela block project manager chuan MZS LRM HNUAIA SHG thiltumte district mission management unit kaltlanga SHG te malak to na le machop chi sang te PowerPoint presentation manga report pe in DMMU HNUAIA Serchhip district chunga SHG zaruk chuang anom thute SHG te hian eile in tuinhai zok siamazor chwa thingpui dor felfai serthlum kor manchangkai sale thlaivon chatdan mizo culture mila inseina choilar konga temma anlamekin district chung khotina SHG te PUALIN Christmas mela women entrepreneur exhibition VO weekly market changsiam balha changa thil sang siam chwadante thilfun moi hnai dante anlo inzirtir to in SHG member tele mipui adu apiangin anlo thlira anlo changkai theitur thil da khomna YouTube channel te siam ani bok. Supporting SHG entrepreneur under SVEP program hian CHANCHINTHAR self-help group panhni ten sumdo na bul anchan na tur community enterprises fund siam chu achek hlan anni baka district chunga khoshang SHG ten an sumdo na bul chan na tur sumte sem ani bok. He program hi pu Stephen Laltlan sanga angmun assistant project officer DMMU Serchhip chuan lom tu soin akhar ani.
voin kha serchhip khapui chunga covid shikai mi somni pakhat mu belle anni voina positive mu thar kan sha theite hi main center a mu ni in chimwenga mi som din thar wenga pali bazar wenga pali tuikhwa wenga pakhat field wenga pakhat le IOC wenga pakhat te anni a anwa hian somni pakhat anni heng khochung ba ga hian ke chuma mi somni pali positive mu thar anni bok Serchhip ASF avangin VAWK in TLAKHNIAM lam apanzel Serchhip ASF avanga VAWK na INZIAHLUH lam apanzela nimin khan ASF avanga VAWK somparuk omin voin khan ASF shilen na mun palia VAWK som an ombelle a voina VAWK te hi veng chunga pali chan mari le dar na ma pakhat ve ve le bak tonga pali ani a VAWK te hi VAWK puitling panni alai hol pakhat le anote pasari te ani a voin hian VAWK swat ti hlum pakhat a ombok voin hian ASF le na hmuna puan ni lauru lama VAWK pakhat athibok heti hian ASF awang hian Serchhip VAWK sangthum zanga somnga pathum omto in VAWK swat sangni zakwa pariat antling to ani VULHTU le SERTUTE INREMNA angin pum le ret SIAM rem ani Serchhip VUL Association in Thutswa an SIAM angin chuman alo santa kawangin shalna ret tidanglam turin Serchhip VUL Association Serchhip District le sazwar te chuan Joint Committee nayin shalna ret an SIAMa an ret SIAM thar hi VULHTU te le SERTUTE ten zom cheu turin an ingena ret kan SIAM aya tlom le to hian tu man an VUL shallo turin an ingena an ret SIAM aya tloma SERTUTE ten an lak sakani chuan aranglama sawa shwai tu te le sazwar serhau na shatir vat turin VULHTU te an ingen ani ret thar ang chuan pum kg thum le achan ve chin chunglam kg khat cheng zani somnga pum kg thum le kg ni le achan ve inkar kg khat cheng zani somli pum kg thum tlinglo kg khat cheng zani somthum ani here thar hi DC a po zia ka pompui tura thlen ani to a DC pompui ma in lo theilowa manzui angaya an hmangmek ti an soya heret SIAM hi mitinin zom cheu turin an ngen bok Cricket Association Serchhip HNUAIA INZIAHLUH theihun honmek ani Cricket Association of Serchhip District CASD shwai tu te chuan an HNUAIA INZIAHLUH du te tan hun an hongmeka tun thatchung INZIAHLUH thei ani thu an soi CASD HNUAIA affiliated club nilautan district cricket tournament board sai shang shang te khel thei ani don lova club pakhata players somni aya tam ZALENNA thei nilovin twal chung mi nilau namdang po mi panhi zel ZALENNA thei ni bokin twal chung player te hi lo nei tura somphal an nilau bok hemi chungchanga shat fia du nei ten CASD shwai tu te zofia thei an ni thu an soi bok Mizoram Fisheries Amendment Act asang hi som paruk hnuaia luidunga dan phalova che te thiamlo chantir anni Pilusil rinpui DFDO Serchhip ne na changa thu kan don danin ninga tharuk sang hi som hi pakhata tlonglui thenzola dynamo manga sanghaman tu thenzol mi pakhat chu court in thiamlo chantirin cheng zanga choitir ani a hemini veka tlonglui thenzola lenkhang manga sanghaman tu mi pathni thenzol khwa ve te po thiamlo chantirin cheng sang khat choitir ani bok Ni thariat sang hi som hi pakhata YouTube pa sanghabom lai upload tu chingchip khwa chu kum sang hi som panga daya thil thleng to mani se a video upload le statement telak ani hnuwa DFDO in Fisheries Amendment Act sang hi som parukin ashem theina dan manga shemne in cheng sang khat choitir ani ni somthum pakhat thlanga sang hi som hi pakhata thenzola tuinhnial lui shai tu Serchhip chan mari veng mi pathum te chu court in thiamlo chantirin cheng sing khat choitir ani bok PC Party chuan Mizoram Sarkar in COVID shikai endignan rapid antigen test rinrola manreng awangin Mizoram shipui apunlun pha a angai Mizoram Sarkar in COVID-19 shikai le kailo endigna manro atana rapid antigen test red rinrola manreng awangin Mizoram shipui apunlun pha hle a PC Party chuan angai ti ansoi Red manga shikai le kailo endigna hian result bel sian dol athen tok lawa wangin Ministry of Home Affairs chuan zazela somsari % emo aya tamchu RT-PCR manga test turti in thupek achwa heti la hian Mizorama RT-PCR manga kan test to chu zazela somni pasari point pathum bial chau ani a test to zongzong achanga zazela somruk paruk point paruk pali chu test na rin tlak tok lo red manga test ani antibok hetiang taka shipui kaile kailo endigna felhel tak Mizoram Sarkar in ahmanrua ahmanhlui tlatawanga khotwala shi akaidar pha na sata hle mai hi PC Party chuan poi anti hle a
Ministry of Home Affairs in order SIAM ANGIN arang thei ang pera RT-PCR mga ending na kalpui to turin PC Party chuan Mizoram Sarkar an phuti an soibok. Voin khan longlai borsa pu Andrew Vanal dikat chuan LADC CEM tharatan puvi zirsanga alalut. Voin khan lai Autonomous District Council LADC Chief Executive Member CEM Matana Ruathar puvi zirsanga chu LADC hall longlaya borsab Dr. Andrew H Vanal dikat chuan rin omna thu tiam tirin alalut. CEM tharlaglu inkom hi LADC Executive Secretary pu H Lalram enga nakai shwaya Reverend Zion Varmoya fan sunin hun sermangen hun ka shwai tu ES in Sarkar notification at share chuan hnuwa longlai borsab chuan CEM thar hi thu atiam tir ani. CEM ani hnuwa ama saberatan puvi zirsang chuan thu soin akai shwai MNF Legislature Party chuan LADC rammi pui huap zo Sarkar din tura theitop an chwa tur thu asoya MDC te political party tlomngai pole LADC hnuaya thoktu tele rammi pui te chu Sarkar fin chwa angai na thuron peshelo turin angen ani. Kumin August somni parukhan LADC Sarkar dinglai Executive Committee chu no confidence motion hanga paithlakne in CEM tharatan MNF Legislature Party member som pasari paithar MDC constituency VULHTU MDC puvi zirsang chu thlantlin ania Mizoram Governor in September nili sangni somni pakhata apompui hnuwa voin khan CEM tharlaklu na hi buatsai anita ani. Myanmar D-Day puan anita kawangin tunhai khan raltlan engamozat Mizorama andon lubel. Nimin ni sari thakwa sangni somni pakhat khan Myanmar thantlanga changin raltlan mi somthum ten sangaw khobul pangkhwa anluta pangkhwa VLTF ten raltlan te hi lo boipuin government middle school pangkhwa anriatira voin ni riat thakwa sangni somni pakhat lai hian heng raltlan chin state thantlang khwa changa local mi somthum te hian south lungpher lama umturin pangkhwa chwa sanin south lungpher anpan ani. Voin tlai vek khan thantlang Myanmar chin state achanga raltlan mi somni chuang te chuan sangaw anlut vele ni in kan thudon na chuan asoi. Myanmar PDF People Defence Force ten D-Day an puan hnuwa in ka na le in beina anasat chauzel ta kawangin raltlan engamozat Mizorama an ombel zel don ni in alanga nimin lam khan chin state khopui halka Myanmar a chuan silai puak ri le bom puak ri anasahle ani. Home Minister Pulal Chamlian chuan abial chunga HSLC le HSSLC examination sangni sumni pakata tichate na lompuina sumfai ape. Home Minister le Shang Tur Zobial tu ni bok Pulal Chamlian chuan HSLC le HSSLC sangni sumni pakat examination na abial chunga zirna in le zirlai tichate na lompuina sumfai ape a Minister Pulal Chamlian chuan zirna hi rammasona hnok nai ber ani awangin Sarkar po in Shilengka ra theitop chwa in zirlai titan zirna chakal pui dan tur angai to achina chutianga har sanakara abial chunga changa zirlai le zirna in engamozatin hlotlin na hlutak an hmu chu alom pui thu soyen malam huna hlotlin na sangjok nei turin chanla zel turin du sakna ahlan ani. Minister chuan tunlai Shileng in abial chunga mi islungdar biatele keichum khwate atwa mek chu poi ati thule damlote chu lodam thwai turin adu sak thu asoibok. Zirna in le zirlai ti chate lompuina hi bial chunga khotlang shwai tu te zirna in hau tu te le khotlang shwai tu te kaltlanga sem ani. Minister Pulal Chamlian na chuan VLTF kaltlangin CCC a achul anga manturin chanpuina sum hetiang hian apebok CCC biate cheng singruk CCC is lungdar cheng singli Shangtur Zo constituency achang hian zirna in 100% pass le zirlai ti cha distinction na pass te hetiang hian lompuina pek ani. High School Pali HSLC 100% pass hena cheng sing ni cheu pek ani a HSLC distinction na pass zirlai somni paruk te cheng sang ni cheu pek ani. HSSLC 100% pass high school pathum omin cheng sing ni cheu ape a distinction na pass zirlai panga te hena cheng sang thum cheu ape bok. Kati zong kha chanchinthar kan ti chwa thei chu ani e.